Sejun pastor kong kabun pe tari usulo pastor qualification angi mi lakahin qualification tamhat mi lakahin Bible chani pakhat tel mi chu nupi pakhat long ngai mi selai ti si nupi pakhat long ngai mi selai ti Tlangval sita si Khawh ko lai mo nupi kha ngai teng teng ding ti mi si mo nupi ngai a chun pakhat pin ngai tha se ti nak ma si ngai do a chun tha chin chin ti phun ma si nupi pakhat ngai se ti chu nupi a thit lawa chun pastor tuan kholai ti nak hin chun nupi angai te ka nupi pakhat long angai mi se ti hi amoru se ti kha emani wanchim gadu me kamu ning wanchim gadu me se I asenain khrifa bu pakhat e pastor puitling manding sia chun nupi a thit ta ka chun nupi thit le thit lo lung put le sining he ai lo long ai cha pastor khrifa bu turun nongak te he Tlangval te he nutung he patung he I cho I nak bu shui tu ding rin chat mi pa dir mo ni adir mi ni chen nupi ngai zai de si ngai zai de si ti athai di nui pastor tuan sia chen ata big city ka bunchim ga du phone asenain nupi adu ve bak lo chen arwang phun ruang nupi a thit lo we apui tin ko wasi sia chen nupi lo te khan pastor ka fel te na tuan Khawh ko lai senain kha si tung lo wa chen nupi thit kha abepi ngai bak mi sa phone tharau tluk ril nak la puitlin nak a hen nupi ngai he abepi ngai mi se ti khachim ga do me sa